Sarthekro Primary School along Kachali atum kang nijang hoyanta avilang. AASAA Dolamara Regional Committee atum HS Pen HSSLC Satlangki unatumaphan Karcho. Rita Singnarpi Delhi Rong Supia Long Kibipon Pro Panja League Surihni Rankora ke Thom along second runners up anong A Kachapalong dun. Kardom Karbing Long Life at Abirta Long Penili Sami Juli Vepi Nonarjig Ha Birtang Tonpen. Karbiang Long Pen West Karbiang Long District along Quality Education Kapaman Ponjia Phan Karbiang Long Thomas Council Hin Pen Kabor Iponajok Peneng Surihini Rankora ke Thom Aningkana Bangke HSSLC Pen HSSR Langang Thega Bangke Aningkan Wang Pen Chelar Dun Chetsi Thek Pon Longlo Bonda ke Ongdung Primary School along Kacharli Klim Somaratum Non Pu Anta Kangni Ang Hoi Kavia School ta Dopeklang Lasonsi Puloni Pen Langhin Constituency Kachetok Sarthekro Arongarat Pate Aklim Somaratum Phan Lothek Nangji Pura Sorkar Pen Sarthekro Primary School Pipajir Konlo Bona Bangswa School along Kithek Dam Long Pen isi Ning Tuk Mimi Ning Oi Mimi Asumsi Nang Manden Athe Bangso Sarthekro LP School along Kacharli Class KG Pen 5 Anaklim Somaratum Phan Kangniang Hoi Non Puhanta Avilang Bangso School along Kacharli Aw Somarli Kidupik Naputakali Bang tikira phone sido bonta la puan meraw sumara tuma phanta sorkar tung kang yang hoy pachetang ponon idedlo ba pini nitong herangke to nang ko humri kalhala hulumi lepen langhin labang so kachi koi not ang bong sidolo lake Sarthekro rong labang so Sarthekro rong esi sorkar pen labang so area mate labang so dang aphan Kacharli so mardong phan isi ke Kacharli ji phan Sarthekro Primary English School bula dak nang pitanglo labang so 1986 aning kan me labang so school nang pitanglo bonda pini itu nang thek long lo labang so school non puanda kaching thurun thek long lela eletung chip udame me Kacharli hojong se itu ho bihe gang ko ben jong si itu han ing thur bon pe elana dun pami me bulote itu Kacharli itu maka siksak bukoji muge thege ding poran ge itu maka thek dam akere dam itu ma bedeji Lapen pangbarda me isi mir arong so hojong se ilitum lana dun pame me purate ke thek o por ke labang so rong kek dang athek mate inki chu dera thek Bangso hu than bang penang ke pachini pona tengke nili tumalong penang anaka siksak do athimala dak lang ave kitun gedang ahem ave lasi lang ka ve jok nilitum room ben lang chewansi kitun gedang asai klem pon titilo Loa soli ব্যৱস্থাটো আছিলে নাই বুলি নকওঁ আৰু আমাৰ যেহেতু বেঞ্চবিলা লোহাৰ লগত বনাই আৰু এটা পাতল লোহাৰ দি বনাই আছে এইবোৰ লোহা আপোনালোকে দেখিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বেঞ্চত যেতিয়া খেলি দিয়ে ভাঙি যায় ইয়াৰ ফলত আমাৰ ডেস্ক বেঞ্চৰ পৰিমাণ তেনেকৈহে কমি গৈছে যিখিনি আছিলে মই আমাৰ পৰা 5 জোৰমান আছিলে তাৰে ভিতৰত এতিয়া 3 জোৰমান আছে নেকি যেতিয়াৰ পৰা স্কুলত মই জইন কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা 5 জোৰমান আছিলে তাৰপিছত 3 জোৰমান এতিয়া আছে ভাঙিছে বাকি যিখিনি ভাঙিছে সেইখিনি ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণেও আমি মিস্ত্ৰী যোগাৰ কৰিছোঁ গাঁৱৰ মিস্ত্ৰী বিচাৰিছোঁ সুধিব পাৰে আপোনালোকে ৰাজেন টংগুলীয়া মিস্ত্ৰী Lokacharli angkur kache sakchenga dim lake LP school henlo bonta la so teng pen langdam pulotang te mesen kacharli avar cycle longja phanke katora thedum khangjang niltum school ahema phan penangan kelang ponang jidulang athela da ahoy ar pong kabi pendang lok kacharli angdeng setami avi puta than pachini pon এটা কিচেনৰ দৰকাৰ যেটো আমাৰ বহুত অসুবিধা আছে আৰু যেহেতু আৰু পানীৰ সুবিধাটো নাই এই পানীৰ সুবিধাটো বহুত দৰকাৰ আৰু কিচেনটো বিশেষ দৰকাৰ কিচেনটো বৰ্তমান আপোনাৰ পানীৰ সুবিধা নাই কাৰণে আমি টয়লেট ইউজ কৰিব পৰা নাই টয়লেটটো আমাৰ আনইউজ হৈ পৰি আছে যেহেতু তাত পানী নাই আৰু কিচেনটো নাই কাৰণে আমাৰ বাৰান্দাত কেতিয়াবা বনাবলগীয়া হয় যেটো আনহাইজেনিক হয় আৰু সেইকাৰণে আৰু পানী বহুত দূৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় কুক বাইদেউসকলৰ লগতো কষ্ট হয় খোৱা পানীৰ বিশেষ প্ৰব্লেম এইকেইটা সলিউশন আৰু ডেস্ক বেঞ্চটো অলৰেডি দিয়া হৈছে বাজেট আমাৰ অফিচৰ পৰা কল কৰি পেলাই আমাৰ পৰা লিষ্ট লৈ গৈছে সেইখিনি তেওঁলোকে নিশ্চয় দিব Pholoni pendir chuna rongpi Karbiang Long Live All Adivasi Students Association of Assam Dolamara Regional Committee atum patir piponsi keramtang wosik ne phaikhren er keparni HS lapen HSSLC sat langka chepa ondu natuma phan karchu lapen lokacharle hin cherok to amai kapadopon
Dolamara T State Labor Club sa hemalong kapadopon bangso karcho amayalong adapor phai captain AASAA KADC rapang rumchunbang Umanondo Bauri pen kacharipon bangso amayalong alohi sarpo aman pen MEC Sharban Telenga DMB Chairman Mongol Singh Terang VDC Klembang John Kathar pen danglok ke omdung atum chetong don Bangso karcho amayalong ke doan atumaphan ang thegalura pen maflar pen si archupon Bangso ahut MEC Sharban Telenga pen kaningje ponatengke madu setami lokachale ahut ke dorde phopia kisung do setami ningche pa oinangi ningka chepa oela rabangke ningche pa ningdingsi kacharli mate ke thekja phan kabor ia bangsi kenangji athe nonakai kachapati apir thelongke thereng nangji la pen chingthu du nangji purotangte toklang hin ke paprang dona bangke akenang sotbota lamthi jaipon Bangso karcho amayalong methanga jutang ke pareng berje phan nimso pimaratum pen jumur ke kansedami rara thengno paklangpon Dolamara pen arjison rongphar Karbiang Long live Kedamtang vosik ni phai clear ni Delhi rongsupi Mathura along kibipon pro panja lake surihni rain kora ke thom along Karbi piang bong pen Rita Singnar pis tame chepati dunsi hini angdeng anong e kachepalong dun Karbi pi atumang bong pen sitame pinangan atum ke prek jam ke pathua long keng kam che jordan pen nong e kachepalong dun bang phia tuma phai nangbat bom tanglo Sonsi Biswanat along rialong Karbi block Be arong amikar kalitang chinthong signal pen kalitang et piteron pia sopi Rita Singnar pi sitame Delhi arong sopi Mathura along ke pamanpon panja mate jakong pi pen ri ke chibong ka chepate along menche thabdunsi national angdeng along bangkrener kep angbong pen hini angdeng chepalong dunsi karbia hamphang aphan nongmi ekevan pi Lapen non ke bangji jakhonga cheklole thot satame akaprek adimalong ke pathudam thuji aphan chisik pon bom luputa pachini News Desk report Karbiang Long live Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi Abirta kemi Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji Kardon nilimen ke minti teron pi arong len ke dholajan sarmen rong parong pen nili kiswa kilahelo je nili te bang ajon area ajon kisu timi ki juro kido kasi along hina biji adwai ki enpenda kisu kimi ang the chilong idelo pen kichilang ta bukajan dipu gulaghat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimi ang the chilong idelo la sinon agom long lo je nang itumla arjo ini amar jiwon adwai Orjo biti ka duai la kichul pasino kimi ang tek chilong lo la si Clardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon All Assam Manipuri Youth Association mate AAMYE atum kedamtang vosika cheklo ni phai krener cap arni Mizo National Front MNF atum Chinkugi zo akhe atum Manipur along separate administrative structure ki hang along kache dondun ajok ningkang samse kache baklangdon Lason si ke bangji vosik ni phain ko ra ke thom pena bangke Assam lapen Mizoram ka chelenga tawar and its phokebra pli along indefinite economic blockage ke paduponjia phan pangdak ponlo labang so indefinite economic blockage ke paman ponjia along All Assam Manipuri Youth Association ahin pena ke mangpon lake Mizoram government hin pen Manipur along Chinkuki zo akhetu separate administrative structure ke hang along kachedon dun de phuthak klardak pen pachini ponangji puhello Abirta ke riponlong atengke kopia pot sila pusona sai ke deng ponjia phan kachi sigma pulo tangte kedamtang arni pen Mizo National Front mate MNF ahin pen Manipur along rialong separate administrative structure ke hangalong aphi kar jabdun ke doko ka joini lo AAMYE ahin pen ke khanpon lake Indian Constitution along Article 3 aron karkan lo kusi jompon lo athema Manipur boundary ke September 21 1949 ahut ben sitami international community ahin pen adui ahoy ke pang thek pon tang loputa than pon thu
Halapu Mizoram Chief Minister Zoram Thanga Phansitame Manipur government pen central government atuma phan kachedondon alam thi kipidona pot AAMYA himpen kachuro pajur ponlo nasila pusona porahut Manipur along rialong monsam la pen kacharai kompa media phanpura rara hongjayalong Mizo National Front MNF ahimpen Chin Kuki Zo atuma kemang separate administrative structure ke hangalong pen amen kachen thude ja phansi kachuningwi padoponlo Lasilabang so putha klar dakpen vosi ka chikloni phai ingora hiniar ni aprang lam klar lapen lamboy ki ja phansi pachini lo labang so ni ke hot ponang bom jongsi ajat alang tapaklang klek pulo tangke vosi ni phai ingora ke thom ani pena bangke AAMYA him pen kachi sikpon asam lapen meghalaya kachileng plot national highway tike prapo mari national highway 54 along indefinite economic blockade sasai dengpon phitpo labang so longa kinang sor hormu hortar ke roy ambulance low charlie Adamasar lapen nim ajai mekke do an naphan masap so jogwan piponji puta Abirta ripon thulong Statex report Karbing Longloi Vosik ni Phaikre Sir Kebarni Indian Police Service Officer Ravi Sinha Phan India Dedalong Kiri Ketarli Basai Kamalong isi kethe nai asong Research and Analysis Wing mate RAW along Akimia Song Chapo Angkhoi along Kepek Ponjia Phan Ingwai Ponlo alang like Salman Goel Adunsi Labangso Angkhoi along Kiponpo IPS Senior Officer Ravi Sinha lake Indian Police Service along Chhattisgarh Akadar along Phan India's Internal Intelligence Research and Analysis Wing RAW along non kechari pon bom Song Chapo Saman Kurnar Goel Adular Angkhoi Kepang Nidunjia Phansi Urmir ni Kangbai Pon Padulu alang like bangji Vosika Chikloni Phaithom Kebarni Pensi RAW Song Chapo Angkhoi along Ningkan Hini Kechari Ponjia Phan Ingni Ponpo Personnel Ministry Government of India Hinpen Kepachini Ponatenke Ravi Sinha lake Indian Police Service mate IPS along 1988 batch alang Normat Cabinet Secretariat along Special Secretary Arpusi Dengpon Bom alang Phan RAW along Ningkan Hinia Pharman Secretary Arpu Kepek Ponjia Phan Kangwai along The Appointments Committee of the Cabinet Hinpen Chelon Sarsi Cheparai Pon Lopusi Thanpon National Desk Report Karbing Long Live Pinera Abirta kala ponsi kang tonik lo domi thak me arni ki me